Okay, ukamenya ngo twagiye kuva kwa de mwarimu abakinamwe bose ngo sinzi bikierere gukomeza kuduga. Eric Doxa arashimirwa cyane bidasanzwe. Nanje de mwarimu ukamenya ngo champion boy hamwe na Kim Production waga abona bagane bashimirwa bose muri rusange. None nimero ngiye mukomeze muhamagare 678 kabanya ngo uhamagaye New Gang Films kuri YouTube naho mukomeza mutanga support. Wamara kubona ibyo kamenya ngo filime nuko tugiye kwibanuka twitonze. NGF New Gang Films. Hey. Bana mukono mukubito shawo I'm coming. Kandi ndaje specifically for you and especially for you Nasibu Anasia Sifio Productions. Mwicare sasa sibyo kare kumba mpari ngo ndabasigurire filmu urumva haya kurikira bitonze umviriza inkuru ijambo kurindi. Barakubira ngo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 gushika umwaka w'igihumbi kimwe 1850 Uburundi ngo bwatwagwa n'umwami Ntare Rutaganzwa Rugamba. Sibyo niwe yatwara muri iyo myaka. Noneho barakubwira ngo uwo mwami niwe yagwe imbibe nka zose z'u Burundi biciye mu ntambara nyinshi yagiye agwana. Kenda yagura karera kubita bande ngo zibe mu ntambara yagwanye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1800 umwami Ntare Rutaganzwa Rugamba yatsinze yifashije ingwanyi zitatu arizo Nkomati, Mutaga na Kirima. Sibyo izo ngwanyi zararikora bigasobanuka mu ntambara yagwana. Sibyo wene womenya ngo Mutaga ntiri kubona pana makira mugabo yori kubona imbere gose Mutaga none ubwo itumenya ngo Kirima nawe nguyo hagati na Nkomati singabo abo nibo ngo bakoze bishoboka. Murabona mu ifoto ya ngabariya we uri kubona ubwami izo ngwanyi ngo zararikora. None abandi bambara bagafata amacumu bo bakwiza udutuza nyini bari kurikora bakorishano hirya no hino barakanza ababanyi. Mwabagabo mwe izo ngwanyi umwami yazituma kumugwanira intambara nyinshi zishoboka kandi buri gihe zatahukana intsinzi we kugira ngo menye ko biri siri zatahukana intsinzi. Noneho ngo umunsi umwe Nkomati, Mutaga na Kirima umwami ngo yabatumye gutera ubwami bw'ibuha bahageze bica abantu bose bahasanze bongera kandi basahura ubutunzi bwabo bwose aho hano barasagura baratwara. None barakubira ngo mu byo basahuye harimo imihange ifundikiye. Sibyo bayifunduruye basangayo inzahabu. Bagiye gufundurura iyindi mihange isigaye havayo umwotsi ubinjira mu mazuru no mu kanwa no mu matwi. Baca baba ibivume urumva bamera nk'ibisizi mwe. Muri kubyumva bamera nk'ibisizi mwe sasa. Bamaze kugaruka mu bwami baturukamwo baje bafise inyota yo kwica baca batangura kwica abantu bo mu bwami bwabo. Bamwe barabica abandi nabo bakabajya bagaca bahinduka bakaja kujya abandi. Stile vampire stile gose buzombi. Niko izo ngabo za ibuha murahazi mwebwe. Umwami cyo yakoze rero ngace yica ngo umwami yaciye yica bamaze guhinduka bose acatuma ko uwo mupfumu rero yifashishije imiti y'ikirundi aja muri Kazoza muri future aja muri Kazoza azana igicupa niko gufata Nkomati, Mutaga na Kirima abugaranirayo. Umwami afata ca gicupa aragihamba babona kuronka amahoro sasa. Muri kumva ibyo bintu mwabagabo muzaba mubwira New Gang Films present ukamenya ngo abona bagiye bategura cyane. Nasibu Anasia Sifio filmu akimude mwarimu ukamenya ngo we are there today guys. Dutangura sasa dohere ku mubwe w'isi Burundi nguburiya down there ukamanuka Burundi wewe Burunga Makamba Kayogoro barakurika harabatamye kuri yamara ngo bafashe za ngwanyi zimaze kuguma kubera zakubiswe n'amarozi y'ibuha. Bare baratumwe n'umwami beza kurangira bafashe umupfumu ngo agenda muri Kazoza muri future afata urucupa araza afata zanga barazizirika afungiremo
ahita hamba ubwami bubona amahoro. Si nkuru mwari muyizi ko mwigira ngo mwarize amateka ngo mwarize histoire kweli. Yibaze mwarimu ko atakubwiye ivyo bintu wumva ari seri mwarimu wa mwari barimo banyu basubire ko neza imbere batanguye kunka abo barimo batanguye kunkanga je singiye kubabesha ariko ushaka aha kwiribira bo twaharimiye cyakuva twaharimye igihe kirekire gose pe atani ibiro 10 by'ibigori twakura kwe unyumvire hari akazi ubusanga rero kwisi katunguka ariko mbona taki hapo ubona gute tuhadandatse unyumvire bagure n'ahantu oya badandaza agurisha kweli cakwagurisha wapi kabisa umana kwa ni cyo cy'abavyeyi ngise rero na batangura ya makode yawo basi amakode pine na puka turondera kina mahera uzogura handi bari mu mishinga bari kwirimira ubutaka bari mani nimba ari ngumba ntumbaze nta nibero 10 vy'ibigori barigera babo umva n'ikibazo badurahagurisha ranje kuzana abahinga barakubwira ngo iyo ukoze ikintu amezi arenga ngaho ugasanga nta kirava mu bwo urabireka ukaja mu ukimura karere nuko bigenda buri okay yakomeje kwirimira nyene gahunda nizo ubuzima bwanse muri ibi uja mu bindi kubita isuka shaho araza arakubita arongera arakubita yari kumanuka yitonze yaraje akomeza kurima ehe zamurima ariko ibintu mwigize byo kutarima mukagomba kujya mutarusha pole pole kuri cyo warucupa bangini iki ni kimwe asha tugomba tuturete ngabagira bakireye kamene ndakiri warabikirimwo agiye kumena kibara kubisi icupa shawe wibarira wa nakubwiye ngo wa mupfumu w'ibwami cyo yakoze ngo yagiye muri kaza afata igicupa aterikamo zangwanyi zasara zangwanyi zazimaze kwigomeka zigize ibintaze kubera iminsi yabinji barakoreka zangwanyi ngoma tikirima na mutaga tayari baragarutse bayimyaka n'imyaniko they are back mw'abantu mwe nyuma y'igihe baragarutse hehe ariwe ndapfuye moko kweko twariye benshi nagiye kwiyongera mu rutonde rwo baribwa tu urabesha kandi akongere mu rutonde rwo baribwa igume byaryoshe ko bagiye kuribwa tanguye kubura ari imwe muzo guhema shawe ndapfuye tanguye kubura ari imwe ndabira uko umugabo asimbuka yamara zaracari yo pakuye ndakoreka inyama arashitura wi aramira bakuri vya bindi mwagiye mubeshwa ngo urabona ngo amavampire ngo amazombi ubundi yahereye mu Burundi nta bari za Bulgaria hey kumva imituntu tayari kamenya ngo barajyaguye tu abandi baraza barajya baranoza bavyita kujya ukanoza adventure lost warriors okay filime ndundi kurundi gwego YouTube ni yayindi mumenye ndabira amaso ariko kwanza cyo guhiga wa mwami gatobo oya we nkomacyo ko tugiye guhiga wa mwami we cigiye kirekire yo mwami niyo bagihari ibaze imyaka 225 bafungiranye hano tutanywa hata kunywa hatari kuyasha gutwafungura yabana turi free kabisa dushaka abyumvise ariko uri kubona ko abumvisha koresha ubona twagiye nuko batumuka abagabo nta mikino nuko batumbukanye kandi kiziga we barakwereka mu kayogoro downtown Makamba ukamenya ngo burunga urumva tukamanuka mpaka hehe BJ Bujumbura hey barakubira ngo Clovis Salika karimo cyane bagiye bategura bakora nasibo na Sasifeno bakarimo kugira ngo umenye ko film iri ku rwego ukamenya ngo Sostene na Yubu no karimo tumaze gutamubona gose ukamenya ngo yagarutse is back again man rakiza nabo karimo Mr Claire yigira neza nawe
yigeze agatangwamwo saba gusa Scott NK no bakarimo cyane mu bagiye bategura Shanida Queen umuramenyere gose biga muri nyinshi agiye kina muri NGF Ines sigira neza nabe nuko mu bagiye bakoramwo ndetse na Kent Aisha nawe ukamenya ngo yaragakozemo cyane bagiye bategura Kemi Bosha nawe ukamenya ngo there to the Eric Doxa nawe ntiyigeze atangwa ariko ukubona bujumbura we Risha Irankunda igihugu cy'amatano boke singizo zeno zizu Edi Doris we zizu n'ibyuma birikanze Olvan bakarimo cyane Pasi Miracle uni igitangaza cigendera buri Leon Steve Biseke si Biseke ni Biseke filime ya Benjos Godwin bagiye bakora barakoreka akazi Kevin SG yarageraga kompoza neza yitonze ama uturere twagiye duhiga Sostene urumva assistant director ukamenya ngo Clovis Saliki nanjye akimude bari mu bandi barakubwira ngo NGF Star Team ni yakoze go action muri filime kateranije ga producing akagira iki niki na nasibu mwenye urumva zamumva ibintu ariko se byose kwereka abana bagufatiye imodoka bihuse tuzi ngo barave baraja he cyo tuzi nuko tubonye muri mu kayogoro tu BG barakurika bafashe imodoka bandeshe barazitunga rega nayo mwe bubukene bwarabishe cyane twamuheruka uyu mugabo tu bandi turamuzi kuva muri na Save the Fight arakubita ja wari debane arongeye aragarutse kugira ngo umenye ko biri ku rundi rwego we iyi mubonye muri filime hituremo iyi mubonye hiturema we baje bitama kabiti ibintu byagiye shari bibibi ari gahunda sasa imodoka yarakomeje irakomeza yewe yamara zangwanye zamaze kugaruka tayari bari zimaze imyaka desa 25 majana 225 zarafungiwe ahantu nta kwinyagambura ntaki they are back bivuze ngo bagarutse kandi nimba bagarutse bigira ngo basenya amahoro make bigenze gute mwana ikibazo cyawe ikibazo ntumbaze nanjye ariko ara bagabo ni hagwe bara wihuse neze mu ntaya muri moto nyugurura turaha agora ashaka nkwereka utuntu nikorera abakobwa ntaje bagufasha bari mu bintu nk'ibi inyoya mukunda kuba mari FT mukunda kubagira ikimugabe ikibazo rero ya ba problem nk'izi ntibagufasha kiragoye ko umuntu w'umuhungu bafise akamodoka akabona umukobwa ari gutega hama ngo ntafe kugira iki niki difficult ariko umuhungu yote akagonda magabo wo muhiki umucako ahubwo aho n'ivyo ndugasiga wa mutarukirije unayemeze gute mane simbona ikibazo kiri bema kaje mbona igitoro kiruzuye wangu lakini sioni tatizo sioni problem ndabira bandeje bari mu ndabira babahungu rero abahungu ba 2025 siho yahise bogariza kuraba ivyari bangu buretse nkwereke ana pisi ngaye kintu by'amase mane je simbona ikibazo kiri kwe abandi bari bize n'imodoka dore mu mafoto mugabo n'ubundi abana nireza amfa urumva nta kono gumana abakobwa ukomeze kuba umuntu mukuru wituba amfana kakabiri kakanuze kiko kakatayikora ihe apinjaja turi mu rugendo nkuru tukibagira ibikoresho yibaza pole sheri yego tujya kwakunda nzere baza kwakunda nawe Big Fizzo akora sinjya ndumva Superman naho Big Fizzo yakore Superman ye anakimwe imodoka irabakwamanye problem ntabwo bayizi imodoka si imodoka irarozwe nimwe muzibuha yakumbesha ahubwo ngira ni amire karundi none namere nyana uretse zakwe amire nimba ateje kiya kibazo noneho amire abayamire abana b'urukundo rwaryoshe ariko nabe naho habaye ngo mfitiye surprise rero ibaze ko amire yamuciye inyuma ariko amiri zumuye ababiri bose kwisisha muze mu bitondera amiri here kuri ba mirimo here kuri bande bose ni inkubaganyisha gucana inyuma babigize umwuga Wait, no panic. Shall I call you very carried?
bibaho kwibesha ku muntu nawe ahubwo mumushyigikire yemeze ko atamakosa afise niwe wari bwamufata guca inyuma we kada kinyana none bagiye guca inyuma guca hagati guca imbere no hejuru no hasi hose agiye kuyongezo umva mutekana ndaza kumuvugisha umva ko icyo uyumvira ari uko ariko begera ngo aramuvugisha ugasanga aho baramugutwa cyangwa ugasanga aho yaguciye inyuma niwe ariko guhanura nyanuye ugasanga uri guhanuza umuntu ahubwo niwe mugambanye mukuru Amiri ari ku modoka vuga kwafe kari seriye sinarinzi ko Amiri ari umucanyuma we yewe basubiye mu modoka urugendo rubandanye probleme baragiye barayishereshe barayitruve urumva barayishereshe barayitruva egisigaye ni kubandanya isafari ariko urubona iki isagara samutuka birimani yo hano honyine ubusanga ari imwe zanya ashobora guhema samwa ilikayogoro birometero 175 hey singabo ocece ngabo pole bageze mu kayogoro tanga kageze kare ari nisaba kabisa ndakemeye ni imisi niki gusaka bagasa n'intumo hotel rouge nta mwataka ntaki aya barakwiye abandi bose abafana b'imipira nyine kirazira ko batera amatari ko barafa ku mupira kwanza cyo gukunda Manchester byo gukunda za Barcelona mugabo sindumva intambasha urumva ikibazo cy'abarundi rero muri gufana za Manchester mugabo nta ntamba mu rugamba ndumva ntaki mwabagabo yaramanutse yoji nabajiba ku gatumba shawe nazi inkuru ntizibura zamaze ari nk'imvura reka nashoboka oya kinashoboka kibiri gutanga bazemba asanga ari kandi kwagara twakiriye oya nje navyo njamwe jeyo wewe ko mwenga tumva makuru ngo wewe ubashoboka uri kwembeye ni guhembesha ngo ntashobotse abantu badashoboka babaho nimuze mugire ngo sivyo iyo ravye neza na nasibu ntabwo ashobotse soko numva bavuga wewe ngo washa nkakana wa pomboye noya ntacyo ndayazi yazi ko abantu bavuga ni ry'abana iyi minute yose ayicere kuri bayicere kuri niko ndazacuna bana barabageramiye mu kayogoro we iyi niyo ekipe ishinzwe kujya abana mu bitondera muzabona hose murumva sinkuru babarimo ibintu by'abana sawa murakoze cyane mwabahungu burya je ikintu nagomba ndababwira ni ikintu gikomeye cyane bisaba n'umutima amenye ukuvuga shanira mushikanje burya ni mu munsi Sangure mwumvirize nanjye ngomba kumva udukuru tw'abakiri bato byatungo ryacu ari hafi ko twisaziye rya shamba rimwe twariga ama y'imyaka 75 urakeka je wozo mbwira iki irya twagize izi nkuru twekera ntabwo twazigira yize ngo ndamanutse hari ifu gatoye kuzana amazi yo kunywa ngarutse burya shanira sinamusanze burya ico nasanze gusa mwibuke bari kurima shanira ndetse yarariwe wa musore gusa ariko ararima ariko na mushikiwe kwa vanga umurima wanse ari biki sasa wa munsi gihe ndetse yakubise ku icupa wa mupfumu wa kera mu gihe cyantare yafasha zirikamo zangwanyi zitatu zakubiswe n'amarozi ibuha sasa Chanel avuze ngo turakize yabonye agacupa ati turakize gose kumbe nta gukira guhari urabe Philippe wangu turi mu byago uvuga wasanze Hera nguje hose nakomye nduru Chanel namuze yarajya ararondera arahamagara mugabo babimfa gusa byose Chanel yarabuze aheruka kutugaburira cyane yibaza ukuntu yadukunda akababuze kweli mwene ndigeze yageze ubona
ibyo bintu biteye ubwoba cyane ahandi ushobora kumenya ngo ni iki ngutanye nta muntu n'umwe ashobora kukimenya nibaza ko ari ibintu by'amuri none nta mpuzu zimwe basi wasanze nta na kimwe yigeze asangaho atazi ahubwo ari mu nda z'ibinyago urumva tubwire neza tubwire byagenze gute mwana cyo mumfasha ari cyo mumfasha basi mumbwire mu nsayidi yenyene uko je byanshobeye nta kuri umushikano musiga hana ariko ararima tumeze neza mbikarangira ndamubuza nimbiye ko bayo nkimbye gumwe cyane ikikoko cyo bacarasiga ari cyo cyo bacamuri sigikoko cyo kurya ntakabona nakano gasigara ntibazi byaba cyane shanera ntibazi ko ibitero byabaye karabaye tayari aho muri babiri twaba duhonje none ni kibazo bari kutwereka impande hafi zirenga imwe uruhande rw'abayomboni bacu n'urundi ruhande rw'abaki uruhande rw'abagiye muri nimba ari biruko nimba ari ubutembere kabiragani nimba ari bamukira rugendo bafashe inzira bise bari kuza abone turabivura abagabo baramaze imyaka 225 bafungiwe mu icupa bya biri ngo urabona ngo iki niki baragufungira mu icupa sha ukaterama ubona yo kuva ico gihe yabuze mushikiwe mpaka uyu munsi ntaramubona mushikiwe yagiye yarariwe twabonye bamukubita shahu amenyo bayamushinga mu isosi ibara riragwa ariko uri kubona ukuntu Burundi buryoshe ariko uri kubona abo bwiza nyaburanga sha hanyuma ngo iki niki buhoro buhoro aba nabo baracakoma gisafari ibintu na amahoro ni munange Samu Nyanza la kilometero 150 baracakomeza urugendo rwabo nta kiruhagarika baracari mu nyungu zabo okay ucece ugaci pole pole urabe zangu turi mu kazi yakono wasiwasi ndabizerega humura hasa miringo yacinye mu mukobwa sha ahantu tugiye ntihasengeye sha wapi kabisa tangwe bwa bujambo bwawe ese umurokore bagenda bagaruza amabizo hariya cyabasore nta kuntu twagenda n'amaguru bihwanire sabangura seriye ko n'amaguru igazi urugendo rutoya ari hamwe by'ubunebwe n'umugo twagenda n'amaguru hasigaye nka kilometero dufata inzira twigendere si byose nta kindi gisigaye n'amaguru tuve nga tugende okay imodoka iri kubankira nimba yarozwe abarozi ba mahore sasa aba nabo ibara ryaguye bafata imizigo nk'abandi bose ko mwari mubizi mu bazungu gusasha ubundi byahereye muri Afrika ibi bintu niho ubuzi filime yatevye nayo bundi abazungu biganye filime iri imbere yo ku YouTube zaragira zenguruka muri za Amerika mu Burayi niyo bakunda kuraba arase barakeka amajambo y'icyongereza agiye munsi kubera iki nuko yakinye kugira ngo irabwe n'abazungu nyuma y'imyaka nk'icumi niho biyumviriye guhereza abanyafrika namwe basi muumvirize n'abazungu bazi kirundi kuva kera urumva hari tugambo twinshi bagiye bigira muri iyi filime shayimaze igihe imyaka 18 izunguruka mu Burayi no muri Amerika honyine abari muzingo n'ibyo amavampire nga abazungu babikuye muri NGF New Gang Films niba mutabizi kabera bagora kumva ndabizi muri iyi myaka abantu mwumva murushe mwumva mutevye menga mwavu n'ivyuma mu matwi ariko muri mukwiye kumva kare pole pole urabe ari nakukurikira witonze narakubwiye filime nakozemwo lazima uyisobanukirwe kandi neza cyane ucece batangiye kuzingazinga ibirato bambara urumva bashiramwo bamaze kumva ko ari kibazo cyabaye n'ubundi ni hahandi ni bande aba nabo ndabere filime gusa turabenya ngo ni bande batangiye kwambara bazingazinga kombe basore bacu nta kuntu sha mushiki wanje yogenda cinyeje amatubirangizo ko nyine tujye kurondera shatu bunyaho mushiki wacu yagiye bafata inzira cyo bataci bagiye guhora nacyo babagabo bakirimana bamutaga nimba bakiri muri yajya amashamba nyine bivuze ngo nabana bagenda bajya baringwanye batigira batsindwa Nyanza Lake Palm Beach ni kuvuga ibirometero 130 uvuye ngaho hagera Bujumbura
barakwereka ko baje guhagarara wabonye okay basi nabashaka ku mazi gisigaye nuko ndiyaza ko mutagenda mutotse unyumvire hasigaye koga sha none abo baga hadaze utaze ko ibaze wowe uri mu bikini wowe uri umusirimu wowe uri umusirimu kai abakobwa ku mazi murabaze namwe anuze biri nayo yebye umuhungu yomara n'iminsi biratoze kandi ntiyinukira acha nyingonda kandi abahungu bage ntibanukuravye neza mugabo sha abakobwa wewe da genda woge ndanse gisa n'umwavu gusa gahunda ziriyo nakubwishura ko utarabona igikorwa ngo urabona ngo ya filime none bigenze gute ngira ngo ntibambuye baja koga nk'abandi bose yarakugira ati ngo nikaza niho umenya ko ibyo murimwo twarakunda koga tukiri abana mwana uravyibagese ikintu gisigaye ami umucanyi mangu uriya w'umushatsi uyu mushatsi ujya ngo wahiriye muri ntuze yarasomye nuri wahiriye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Zamburi ngana umutwe ko bani bose je ndjibutse mushara kwibaza ngo nuko nyene ngo bimeze ngo hari ukuntu ngo yashizemo ibintu ya uyu mushatsi gose uyu mugabo yarawuvukanye niwe muntu yavukanye amenya abiri ha ruhande wenyene Nasibu wasifiwe Anas ubwo bani gashobora kubura by the way sari ya ntambo cyane jewe mani byo ngo cyo mutema turi kumwe mu cyace twarashaka n'abashwanye ndake cyo genze gutuma icyo mai twaturi mu kabari ndake ama sinzi ko mihagaze ko mwagira fone aho ni cyayi nyumvire umukobwa abonye akamesaje kanditse ngo biteshe hello bay ahaha bamushwanya uhereye aho nyine ubona ibintu byo kugomba kwishije ndamudemo nawe so yiyuye urubwo abonye ko n'undi mudemo nubwo twari ko yabwiye akabona gusa ndamura mutigiye gusa byonyine abafushe nk'urubugita urumva wabaninje ibintu bikubaza ahubwo agukwiye no gushimira Imana unyumvira umuhanuzi Sariki n'abashimira Imana ko bayafashwe igihe kirekire n'umugambi ko ari ikibazo ndabona bararengeje ntibaze vema nta kindi kintu ntarafatana ngenda muciye inyuma vema Kunika abantu bagenda badasobanukirwa ugasanga umafisa akabazo akantu yagiye abika umutima ngo ngo aranshima kandi ugasanga mwabuze gusa umwanya wo kwicara ngo muvugane none ukuri kuja hagaragara nuko bigenda buriye ahubwo harya bigereza ukunda nimba gufuira bivuze ngo aragukunda n'umukobwa mwizerega n'ubundi ni hahandi ntari buje mwana Wagana mubwiza ukuri gusa ndazaraza kuvyumva ni hahandi araza gusobanukirwa no problem. Mwigere bango rakoze ko umpanuye mugabo nta gaso. Nangire gasine kuba namutandukanye mu babiri. Kaje koga mwandi kumva indugumba ari ndugumba reka nje kuyafata. Kanje kuyoga yewe nibyo koga zo koga noneho barashe kuje koga bango sibyo bagende koga gahunda zo zisigaye nta kindi. Koga biri mu mazi kandi mu mazi ngo biraryoha mvuze ibiki byo koga mu mazi ngo biraryoha ha gufata indobo ibaze n'ugiye koga mu mazi ngo biraryoha shawe gusumba kogera mu ndobo Iko urafata amazi wisukira urumva se saba mugabo ibaze rero uri mu mazi ukuntu bigyo none utari wenyene kubona abantu kazi nkabo kugira ngo bakunyukure ubuhoma nta mutikora bakahanyukura ibaze kutokwikora ku mugongo hari wogerageza kuyikora mugabo niho hinyukura hose ngo hakwiza biragoye hariyo mpamvu gusa Imana yabaremeye abagore kugira ngo babanyukure ari izubuhoma bwanyu mwabagabo mwe ko mutari seriye nabo bagiye kogada ibintu n'umunoni n'umuyondi bihagaze neza ni no problem bucece ibintu byose ko biri ku murongo aho nanjye simba mbari nuturu mukwiye kurabisha amaso mugahezageza ingohe udafise gwa ukaburundira hasi hejuru umubuze ubwo ukiyahura
baze kuja mwitanganye kukiyogana wenyene shawe wari ukwiye kuba uri kurogana n'umuntu akoza basa kunyukura byaba ngombwa ikinure kigahura n'igishirira ibintu bigakomeza kuryoha bagiye ubuzima yewe pole pole uyu ni ngagari turamuzi kuba muri Nasib the Fighter umukoba muzana nkaho mego nta kintu atari yahamoko tugende nkwereka duteramira sha ibyo bitwiye ngo kumva biri seri yewe nye muhunga twenga afise inkumi menya ko burya ukagatwenga tarako yagira ibinema canke kwaya Kayogoro Forest ibirometero 180 uvuye ngaho ugeze Bujumbura urumva ni ibyo birometero bihari pole pole barakurika abantu bagiye guhiga ikigiye guhigwa kirazwi urabe filime bagiye guhiga ariko bakabambere ducino tugende sivyo bambere tupite hapa mbio mushiki wa mugenzi wacu yaburi wirengero kuki aburi wirengero why kuki aburirwa irengero kandi yarakwiye kubari cyo gihe tumuhige sasa tumenye ngo vyagenze gute abana bakomeza guhiga babona ikire ndabe biri kurengana birihuse bagabo banza mubane bigize bakomando bahatari banza mubane noneho banza mubane mwabara arabamanutse peti muhe muri mubiki bakufa prasa bagabo uko barasa ibinyagwa ntibinoga bana bari mutumenke babazi imyaka magana ivyatsi shawe amasasu ntafata nuko byabwatse burya bari muri vya bihe vy'amacumu kandi amacumu ubu ntagikora yakada amacumu ntagikora aho ngitwa bintu mwabibonye kubiteye ubwo mahungu nibaza kari mizimu imizimu koko ndani mizimu imizimu pe bishobora kuba arivyo vyandiriye mushikanje neza turahigana sasa toroshe tugende kubihiga unyumvire wabonye ko bitaraseka muga mungiye kubihiga bakabambere mwavanse mucari abandi mukomeze mufata izo nzira bane abasigaye ducingana tugende mwana sivyo ntari bi pole pole abantu baracaza bari muri adventure yabo ibintu na amahoro no umuyondi no wasiwase no problem ibintu ni ibintu vy'umufaya vy'imiriro yo butembere shabo kubana ikibazo bikagukomerana arabafise ububazo hagati yabo ngo bama message ngo barayafashe sinzi biki ewe urugendo rwo uracyakomeje nta kirahinduka mu isafari bageze mu rushamba runini baracahiga umuzimu urabe pole pole kurikira witonze babazi ngo biroroshe amara nayo usanga bigumye shabo bagomba gupambana n'abantu bamaze imyaka 250 nikoye bucece muri ayo mashamba ndani ya shamba mu Giswahili ngo shambani baracahiga abo bahiga barabazi babona ikirenga apfa kurasa bagabo banza kumutomoke banza upfa akakabiri
kiramujya kiramujya show guma hamwe kirabamara ni kuri ibwo umwe we uyu arakirasa amasasa aradunda tugigire shanka abagabo nimba amasasa adakora ibiganza biranka gukora petit batugwanisha barakubesha muzokanga abandi ndabira ukubita ubuntu kiturase wenyine uyu magabo ko ari kibi ko ari shano garuka ntari kiwacana we Usa ariko nta nubwo bikora wapi ntibikora ikogwa bakubita kamenki apfuye rimuzi mu gihe cya mwambutse nako mu gihe cya ntare ko nta makarate y'abahosha akeka amaguru yarari hehe amaboko yarari hehe n'ubundi rega vyamyeho ubwo abatambuzo ni mwebwe nyumvira gutonto bari nyumvira gutonto bikinyagwa shawe we witonda ariko witonde abatatu bose baragaritswe nawe va batatu aramucikanuye bahita baturaho yamwambuye imyambaro mu buryo bwihuse cyane kinyagwa kirambara mbega style zo muri 2027 mbega niwo mwaka turimo niwo mwaka ndi gusigurira mu filime abandi baravyuka nuko bigenda iyo waribwa ngo wahita ubingabo bose tupe maagizo we tupe nuko biguruka ariko ni bose tupe maagizo duha amabwirizwa ngino aracahiga muri iryo shamba nyine aracahiga ari kugira cyo gasanga uri kurahiga kaziri uri kurahiga ibizoguhitana uri kurahiga ibidari ni nako biri koko bani baramenye bija mbere pakisaba nabari erewe bagenzi babo bamaze guhinduka kera bagenzi babo zamani bamaze kubutunyagwa iki kirasa naco ok arasa nabo aza umutwe iracuka mubura kakuturuka inyuma agahita kurangiza zangwanye zitabaho ubwa kuri ukarokoka ukagaruka wituba ndetse mwene wa muhita mukorana ndakurasara mubura waragiye kurasara mubura giza cyo iko wapi bari wowe ukiraho utungwa nayo wameze ndi kuvuga amaguru urirukanga agatsinzira kagakora ku mutwe yari inyuma kabongosho apfa kurasa kajya go ewe vayo chikana gahita bwaka ukamubura bakubwiye filime ziri ku rwego bamuvyumva kare oye nawe barakubeshya ariko kosha tiwowe malaria uri malaria shatuza uri malaria imisaraba miki y'umusaraba umwe n'igice malaria aragaruka osa malaria ndakumvishe kanseri sha ndakumvishe kanseri ingwara urwaye si maraso ibi bose byabereye ibuha batumwe n'umwami bagenda muri gahunda birangira nabi
bagiye gusahura ibiriyo basahura ubutindi ngo dukono basanzeyo iki ducuma bagiye gufundurura tumwe zahabu utundi fake nuko amucikana mu kanya gato akabarambaye nabo yagahita ataho nuko abana bakoroka kizambiya akandi karaguruka hariya malaria yanse gupfa arangije bose je ngiye kuba kanseri nkawe kabisa yo kuba malaria ndabivuye kwangu twagiye bagahita babwaka okay Kayogoro Forest ibirometero saka tereve saka 30 kilometre abana urukundo rwaryosha abana habari ko baziriwe amashamba baje kuyayatiramwo ni ya mashamba nyine arimo ikibi ko n'ikibi byago bigenda bipanga pangana mpaka ibara rikagwa okay tuganiro turaja mbere we hari abantu habara runtu dukuru ntitubura ibiwani ivyero vyamaho ariko nanje ari mu mbwire tuzokubwira ntugire ikibazo none se umukunzi n'igibere gasheri ntugire ikibazo na kimwe busino wasiwasi Ebi niragucanga bisi yose cyane. Amuzani ibintu by'amayite yatabaho. Aho ryo turi muri mu duka turabukora basi. Twapima twagera na mu duka muduka twabaze okay. Utakiwa tashitse we gusa none imodoka yasakira kujyanye twebwe. Soko turabana. Bikunda abantu n'imodoka naho bihuriye. Bivuze ngo hakaze iki hagati y'imodoka n'umuntu hakaze umuntu. Amatiro y'ikaraho. Uko umuntu akora imodoka nikora umuntu. Muri makuru umva ko dukaze. Tekanye neka. Mukwiye kwihana amashaho ubwo mwabantu. Mwese mwe kujyana n'amaguru. Mushaka nje nifata gute. Oya none tweko nasibo kwatije. Wowe nugiye n'amaguru umva kugenda n'amaguru buriya. No se amaguru yasiga burya ntibibaho. Amaguru yajana buri hamwe. Amaguru yaturi. Niko gahunda y'umunsi bikwiye kubimeze. Isi kilometero nshaka kumutego. Yabaruzi ko nayandukiye uri. Usare. Jasmine ko namubona ko maze umwanya munini ntamubona rero. Jasmine yagiye kwihagarika. Jasmine nawe rero. Mutabahungu shambanze mu. Bamurindiriye babuze. Jasmine yagiye kwihagarika. Ndabusanga. Baragusaba umukobwa yabuze wabo yazimira bakora ku rutsinga umuntu ugenda kesi urafite atashonze telefone ntabwo iri gucamo irazimije Reka kubesha. uwo bazananye banguze kwizimije ariko manu muragenda kesi telefone irazimije Jasmine si hari ari inyuma reka mari mu gice kumurongo manje ni muraro wewe tukamuje tutubwire tugufashe kumurondera kuri Jasmine yabuze umwe yitangiye kuja kumurondera isaha yose gomba hagiye bogari Kwituma kwabwira kushumika. kobwa yanse kuboneka bitangura ari mikino aho bikarangira byabaye seriye kurusha nango ndamubuza tufashe tumurundi ndamubuza amubuza ntabwo kumva telefone ntabwo iri gusona wapi ndetse n'ahantu nakikaga yakati nashitse namagaye nta n'icitavye urazi ikintu byari baguruke mufashe tumurundi shaka tuje kumuhiga kabisa tuje kumurondera n'ubundi ni hahandi twazaranye aramutse abuze urumva ni problem a very big problem bafata inzira baje guhiga umwana nta mpamvu yo kuburasha ibintu byo kwiburisha ndabira udushoka shawe niba ari bagiye gusatura ntumbaze baba bari tayari mugaba bana bo baraza guca nanya nshino hamaduhuriza ari hagati mu muhigiri burasirazuba nanjye burengerazuba hanyuma rero umukobwa akamubona ko mindura dufashe ko minduru bite tuza abakobwa n'icyo mutumariye ngaha nta kindi abahungu tugwane turamva kana nta kibazo muze tugende uko nyine twe turaca muri inzira n'agashoka bagiye biga n'agashoka we babite ujye bugende nimba ukambeka mu mashamba hari ibisaba ko nyine bisaba guca ibiti bashe kwanza kugira iki niki niyo gahunda y'ubuzima umwe wese n'agashoka kamwe kamwe nizo gahunda umwe wese n'agashoka uyafise tubiri kugira ngo umenye ko biri seriye cyane uyafise ubushoka bubiri bango turamubona arabesha arazimira nkandi Jasmine yabuze akomeje kubingora abahize Jasmine
bari kumuhigira buri hamwe Jasmine. Mwana yabuze. Aba ari umuhungu se turabe. Ko turi bwigore amwaka amashuka ubwo nyene ubu. Hakiri ubisamaro. Mashuka aragiye we. Hani umenya ko byahinduye isura we. Shoka zibiri naho uziragiye. Hawo. Baragaruka. Ariko uyu naco namwizoye. Araje. Muraza. Tabakobwa abantu sha. Mutwari yo mutwara. Mukeka ko wowe va mu nzira. Va mu nzira sha. Malaria. Yahinduye uruhande. Musara umwe n'igice we tuza sha tuza. Tuza. Ye mujya abana. Muze ngo mujya abana sha. Mujya abana. Karabura. Ebazo mariko mu kanya gato kamubura irengero. Nabarabura. Tabiri imbesire shawo. Gabanya iyo mizi mu yitwari wanyu. Iyo mizi mu yitwari buha. Karabura. Aya. Ntaco. Nagufatira kwanza agashoka. Mukanga abandi shapana twibwe. Kanga abandi apana twibwe. Agufatira y'amashoka abiri. Akamenye kamwe amaze ugahitana. Akandi ntimudukangesha barababesha. Na satari mu ijuru yarakubiswe urumva? Ntacyo buzwa ko natwe mu namwe mukubitwa sha. Bucece aba nabo Jasmine ba Jasmine. Ariko uraheraye kwitubona Jasmine ko kuko ara mashugwe. Jasmine we. Jasmine. Abaye Jasmine koko. Baramubura. Abagabo. Okay. Jasmine akomeje kuba Jasmine koko. Arabura. Bararondera ye barabura. Jasmine bamurondere buri hamwe. Jasabaye Jasi koko. We. Jasmine. Baramuhamagaye koko barabura. Vikikuze. Turashize sa. Wenda ndagusatura shaka. Gusatura. Abasna bahindutse. Bari baje kwigira mushiki wabo ekada. Agiye gutera murumu. Karabaye. Umukobwa cyo gufasha nico kugusiga mu bibazo urumva abigusigamwo ntari. Birangiye akaza guhobera urumva nuko bigenda. Mukwiye kubarenganya. Ikindi yo gufasha muri mu bibazo induru. Induru kabisa aho nta kibazo. Ari umwe yokoma induru kamengo nishirame ry'abagabo. Rikoma induru kandi ari umukobwa umwe. Bibaho. Yumva biri gutontoma pembeni biboroga. Nimikaya. Nyumvira. Yakwa. Gashoka. Witonda. Ndakwanura. Reka turige. Fata kanyago baza gatura. Hasi arakubita kamutabona. Kamutamwa. Reka turige. Tugigira iki bowe? Tugigira ibiki? Nakubwisha ababisanze bo shawo. Ibyago bitangura kare. Ngura kare. Nigatara kwireka. Nakibuvye. Ibyago akubisa buri umuntu. Agiye. Arenda wapi? Baramubura. Bangwa arenda wapi? Uramukura he? Where? Nowhere. Bucece. Abuze umuntu. Zako baturasa. Wewe zako nawe ari kushi.
Yavuze ngo mva ko uva kuri bene wanyu wangu reka tugire agiye kubitara kibura kandi ibi nikira ibi niku akomeje kubiburira irengero kubitereme kabiri bagatatu kakibura n'imizimu kumira hunga we utumeke turabwaka nibazo babeshe uri mu byuka udu arakabaga siki kuzara imizozo ngaha wewe shoka maraso ndabira umukobwa ndaje rero sheri buni sako wacishe wenyene ndaje we abonye kuza rero ibibazo byarangiye muri kamere mere yabo nuko bameze ntimukabarenganya uri ubarenganya ntukabiteze kare nuko byama ni nuko byahozeho Jacques Arafaroza yibereye neza ari mu mahoro nizo gahunda gusa ibyo babonye muri iri shyamba ni inkuru bazovuga hafi ibihe byose nta nubwo birarangira ekipe yagiye kumwe iratatanye baratandukanye bose nta n'umwe akiri kumwe n'uwundi bisobanuye ko ibyo nabyo there must be a reason binyaga bagiye kwihora ku mwami umwe muri bafise ubwenge ati wapige cyace n'ikirekire uyu mwami yarapfuye bari barazitswe mu gacupa Samuel kugira ngo ubwami bw'Urundi ngo bugere mu mutekano aho hambere sasa ndabira biragarutse uyu munsi muri 2027 iyi turimwo muza mumbwira iki wo chat part 2 mubwira ngo ukazociye kuzobucitswe koko nimba utarakora ka subscribe umenya ko uri mu ruhombo kandi uruhombo rukomeye cyane kurikirana ahubwo bigishushe nanjye banyita mwarimu buriya zoba mpari nihaza ka kabiri nako kuva muri NGF